تو CRP पुलिस गई दो कि असी कर्फ्यू कर्मुत तो अपने पकान वहां यमन पता कर्फ्यू यमन वो एक मिसल चलान चलान लोग इस मानस दाब सुनो तो तुम वो टार गई तो अमी ब्रो यू चलाओ तू चलान ब्रो एंड दिस डेस्पेट वर्क गई तो निकल जाओ तो गया किधर नाच ब्रो समिस तो इन दिस वर्क तुम बचाओ तो ये पश्चिम तो नहीं चाहता तुम्हारा सारा नहीं फंसे ताज में एंड इसे पता ब्रो तो CRP है इसे वक्त मुताई इसे तो मैं छोड़ो ना मैं सुना हुरियत पार्टी तो यासीन को छोड़ो ना हमको इनसे टाइम ना बस कर दिए इनसे छोड़ो ना कर ये हालत मैं जो जैसे जबान लिए तो वो सैयद शिशु डर क्या था टेररिज्म और डोडा है तो 3 साल रुपये चालू अरे फाइव डिमांड चाहे तो मतलब हम क्या करेंगे तीनों बना स्टोरी बना फिर वापस मैंने प्यार किया देखो किसी प्यार एक लड़का पर एक स्कोर से डोड़ा जिससे कि एक लड़का को लाओ एक डोड़ा जिससे कि कौन से खानदार ऐसे करना मुझे को जुलम लो दिनस बदल कोर से खानदार के टेररिज्म को करा टेररिज्म में यूज करे कि जबरदस्त आतंकवाद कवर चले लेकिन बासान कि लोग मजबूर करके शेर फरोज करके प्रेमी महिला करके मेरा जाता थे बीमार मोरे किसी मिलते यूज आतंकवाद आपने पता था दौरा हुई आजाद से रचना के भी लव स्टोरी कहते हैं लव स्टोरी है कि मेरे को दूसरे आर्मी का स्टेप है राजभर बता जो लव स्टोरी की हुई लड़कियों के लोग लड़की वाली की कानून नमक यू भूल कर स्टेबलाइजेशन इनसे हिंदुस्तान सरकार अपना हेलीकॉप्टर सेफ्टी तक इनसे हिंदुस्तान ही पार्टी स्टेप तक दो तक क्या जाते रहते से रिकवरी गवर्नमेंट खड़ा कि ये प्रॉब्लम क्या खत्म होता है आपसे जुड़ा एक्सोरस का जो रात खबर आजकल तुम्हें लोगों ने सोचू जुरासिक पार्क माना फिल्म मानूस तो तथ मज स्पीशीज मज गर्मी कर क्या डायनासोरस तो डायनासोरस दोनों माइग्रेंट नजर आ रही है मुझे कैंपस में ये मुझे कभी तुम्हारे सोचूशन ये हमारा एक बल चीज हमने कुछ मुझे जोरासिक पार्क हमारा टेंटों में बड़ी चीज गाजर कर एक बात तो हमारे पास ये जोरासिक पार्क ही बोल रही कि मेरा ये जोरासिक पार्क हाउसफुल तो बिल्डिंग से माइग्रेंट पार्क में थे हाउसफुल कितने वो चलिए हम गए वापस रोडर मजे किस बात मन दुकानदार पानी करा दुकान में रखे इसकी वजह ये जोड़ा कैसे अपना माइग्रेंट ये अच्छा मिला दुरुस्त पहले कश्मीर है पोसे रुपये कैसे दुकान बटन लार मुसलमान खार तो ढूंढे दोनों जब मुझे पोसे पहुंचवाते हैं किस गए तो रोज से पता माइग्रेशन हुआ इतना क्या सामने फायदा किए वो तो होना से जा रहे यथ शहर में युद्ध सन्नाटा है यथ शहर में यूथ अनकंसर्न ये डिसेंसिटाइजेशन सो शहर गलत तब शहर सब शहर खतरनाक तो पनुन कश्मीरी बुमान सोच हिंदुस्तान कम से कम कश्मीर पे मुझे तालक खुलावान तो ये छोटे कुली जमीनिस्तान खुलावान अगर रपे बदस लगे बस वो पन तजुर्बे कितने चलो दोम तरफ कश्मीर मज डोडा बदवा कश्तवार मज सिर्फ कशर बटे सी तूफान तम किन मैटर ऑफ प्राइड यह मैटर ऑफ प्राइड सान खुद पान ती लड़ान पान ती बनान बाकी बनान लोगों को प्रोटेस्ट
political processes election symptoms, हर कोई डेढ़ symptoms. Almost violent fever. लेकिन वो पता नहीं भगवान ने अपने बातें क्या सोचा मैं मुझे कहाँ की बातें बताइए मुझे बड़ा बोले तो खड़ी तुम नहीं आ गए आज first is my symptoms आते आज political process symptoms actually noise movement symptoms human should some उनके चलाने उनको रोक adjust उनको रोक वापस आके शहर जो promotion के समावेश पर human migrant teachers labor chasing sources daily to share sources knowledge promotion so that's a promotion that aspect JK Mingozic for employees there is what uncleanness frustration to it conscious movements around you yet keep movements around you sadat movements to do the jawab edition ka you know unclean you back symptom train symptom isn't that changing the quarter forcefully noted it सर्व स्वतंत्र करियो ये मोचन की मन दो चार नचा कांचा ये नहीं होते तो मैं खुशी है इसका अच्छे कि तो ही बाहर यूजन प्रोटेस्ट करो तो ही बाहर यूजन लाठी के तो लाठी में मुकाबल करो इसके तो शेर खान जो बाहर तिमो नजरी बो तिमो लाठी के तो तिमन के बाल मेरे बयान पटका करने से तो ही यूजर रेजिस्टेंस का जो That's what I want to communicate that is. Action important protest from. You find the protest one face to face to time with you. You should blast them. So you should just do that and find them already. You have to zero key night of Babar or zero key. Frustration to look to take look family. This result to tell you Kashmir will not have to do it to do my whole life. या जो प्रॉब्लम बात में आपको मजा आओ ना कि गाँव के शिशा कम से कम 5 मिनट शुरू है ना कि समय में तो हम तेरे में क्या शेष करो नशे सरांस नशे सरांस नशे सरांस अच्छे नियमों से अच्छे पन्ने हक पन्ने मानव बराबर अन्य से अच्छी प्रोग्रेस कहाँ जाना रेटिंग कहाँ कोशिश करें तुम प्रोग्रेस से पूरी जान कम करती रेटिंग करने वाला अगर तो ये करो तो नहीं ना की कैसे बोलना मेरा जैसे कुछ स्टेट में ना रुको ठीक है क्यों कहते हैं कि स्टेट बदल बात रहते हैं नौकरी पर कम्युनिकेशन नौकरी ये जो मैंने स्टेट में फोर्स मैं डेमोक्रेटिक फोर्स दूसरा गाँव के भविष्य है ये तो इंटेलेक्चुअल को था अज्ञानी हो रहा है अगर यही तो किसी की देव करें गवर्नमेंट बोलते हो सेक्युलरिज्म के डेमोक्रेसी का स्टेटस में कश्मीर में छा गवर्नमेंट जज गई सेक्युलरिज्म कश्मीर में यूजिंग इस्लामिक टेररिज्म इशू नेगेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इशू नेगेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस सारी यूजन मानवीय सरकार शासन यूजन ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज ह्यूमन नेगेशन लोगों एक्शन सवाल पटकच पट अगर लद्दाख बहुत बड़ा क्यों मुलांचल यूनियन टेरिटरी जम्मू अगर दफान डिस्क्रिमिनेशन लोन्स नशे एक्सप्लॉइटेशन लोन्स लेगेसी रीजनल काउंसिल क्या इसके कश्मीर इज इन predominant source Kashmir and knowledge with non knowledge anything out of the members you should not secular you should not democratic right from exercise करें ऐसे अगर मनांसमेंट कि तो उनका सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशनल से काफी तो मुझे लेता है ये यहाँ से मुझे सीखा ये क्या उच्च कामों में आते लाभ हमारा इनसे स्पेक्ट्रस करा आपको से नेगेटिव कथन खोले इन मतलब इसके अपराध रुकावट में किसी जैसा नेगेटिव अप्रोचेस रुकावट होती और कश्मीर फंक्शन पावन किसी न पता लोग लक्ष्य लोग का स्वाद करता फंक्शन बोले particularly political बात करने वालों आम कर मांग कर कर्म हिसाब छू ये चीज सोचन समझने जरूर ना पर तो फंक्शन कभी कुछ
خاص طبقے نفر کیمپس مز انٹلیکشن ضرور مین ڈیفینیشن آف انٹلیکشن یہ زانان تمہیں کیا پہ کریں پتہ کران سہ چاہے لکٹ بچہ آہ کور آہ موج آہ خدا آہ سہ انٹلیکشن انٹلیکشن خالی لیکچر ہی ہوتا ہے تو کریے تم کر لہذا یہ سٹیٹمنٹ سیکولر ڈیموکریٹک فورسز یہ آگے تو بڑھتا ہے نمبر 2 دشمن سے لڑائی لڑائی کی نہیں تھی سام دام دن گئے یہ بدقسمتی اچھا پانے میں پان سمجھا کیا کہ عنصر یہ شکست پر سام دام دن گئے لو اگر دشمن سے اگر تیریف سے کہ جانے ڈالو خوش آمد کر نہ سوچ بات تو یہ اگر ہم سے بھی ڈالے یہ ڈالو اگر میں ہم سے بھی ڈالے سام دام دن گئے روپے کرتا ہے خون تم پانی پتہ تمہ پتہ دل پتہ کر فورس استعمال اگر تھی ونان کہ من پتہ یہ ایلیویشن تھی ونان ایلیویشن ایلیویشن جم کس ہندس جم کس ڈوگرس یہ ایز پالٹکس ایلیویٹ آمت کرنا ایلیویشن ودا کس بٹس یہ آمت ایلیویٹ کرنا امس بول تو شی آسنس پہ اک ڈسٹرکٹ یہ ایلیویٹ گومت ایلیویشن کس بٹس پنہ گرمانے نبر کور تو 27 ورین دروگ سیاست من نبر پنہ حقوق محروم کر یہ گئی ایلیویشن یم سات پہ ایلیویشن دیا جواب تم سات گئی آواز نہیں کر کم من ونان اہنس میٹر کرنی اس کے آگے ٹوٹ گیا پایا کچھ اپنا یہ کنفیوژن زیادہ پیمانے ڈیموکریٹک مارا سیکولر مارا کشمیری پنڈت مارا اچھی بھیڑ گھان اچھی کم کا بتروال گھان یہ بکارس پرکار بکار لوگ پن کشمیر متعلق غلط پرچار کران یہ مہاراج گجر ہز کت کران مہاراج وہ کران مہاراج کت کران دنیا کی لڑائی کی جموں کشمیر کی کوئی مسلمان کو چاہیے مسلمان برو کی تو بات ہے جموں کشمیر میں جب دور ہے جموں کشمیر میں لداخ جموں کشمیر کی باقی میں بات ہوتے اگر تم آگے بڑے دستان کی کام میں ہندوز کمزور کران کیسے آ رہی مگر جتن ان کے پن کشمیر نور ہوئی تو روز یہ روپے والے میں گھڑی کے بسوانے پر مارے گھر وہاں سے بسان اچھا چھوٹ تو اچھا بدروان میں شروع سے لے رہے ہیں کام یہ تمہیں تو بھی سے میرے دوستو اسے کنفیوژن دونوں چیز تیرے سمجھ گئی کہ ریزن کشمیر میں ریزن بدن تمام سنستھائیں ہیں ریزن پن کشمیر بغیر تیرے نان پولیٹیکل پارٹیز ہے جموں کشمیر سابقہ صورتی لوک سبھائی سارے سوائے نان پولیٹیکل پارٹی سوائے گرپور بامبے کرنا کانپور کشمیر سنٹی بہل پنجنا جی بوتو یہ دونوں راتا تمہیں پٹ کے ببول یہ ایوت پر کیا لگنا تو آپ کیا منشیاں چھوٹے اگر پولیٹیکل چھوڑ ہے نان پولیٹیکل بات کریں یہ پولیٹیکل بات کریں تو میں پولیٹیکل بات کر اگر میں سری کو بتائیں کہ پولیٹیکل بات چلتے تیری پوری ٹھیک ہے پولیٹیکلی تیل میں تیرے ہائیڈ اینڈ سیک تیل میں گئی پرنسس پہ کیا اس کی پرنسس پہ جانے والوں سے انجوان آسان پتر بات تو یوزر اس کے جواب کلیریفکیشن دیں گی کہ اگر کنسبائی سے اعتراض ہے اس کے پوسٹر میں درد نہ ہو کر میں انہیں کہنا پوچھیے سیود ریکویسٹ کریں تو ساوک چیز اگر تمہیں دور سے باسان نہ اگر چکنے باسان ہائی کورٹ
درواشی آئے نمبر 2 کہ نفر آج کوئی شکر گزار تم ساری بائن یم یور آئے یم دل پہ بنی پہ کرام امکان خاطر تم گئے یمو زن دفترن مز کیجولی تھوائے یم زن پن کاروبار تین تھائے چھٹی تھے تم سارے شکر گزار تم ساری سنستان یمو زن سپورٹ کر ات مز کنڈم کران تم کی اٹمپٹ یم زن یہ سبا سیبوٹیج کرنے کی کوشش کرنا ادھر کوس مدار سامنے کہ لیو کرنے سے پر ایز اوور تو کہتے ہیں ایز اوور میٹیشن کوئی مسئلہ نہیں تھا بڑے میری کیمپس میں ایلیمنٹس یہ کراس پیسی کلاس میں تھا گاڑ چھوڑا اس آپس پر ان کو اس کرنے مجھے ٹائم ان چیز کرنا وہی کسی وقت ایمان اخلاق تو وہ کسی وقت عطائی کرتے اکسی انداز سمجھ کرنے تو یہ من سے کم مشکلیں کنٹیج مت یہ کرنے کم کرنے میں کنٹیج والا اگر منام صدا شیر صدا سے اکتبر ہنشدر یہ نمائے کہ حدیث ہے کہ سنے اسے پڑھت گشتے جنہوں آجے جی ان سے ہمارے کہ پڑھیں بچی ہوئے خون میرے کشمنا گشتے جو ریسپیکٹ سے ہم کچھ کو پڑھیں خون لیکن پتا نہیں کہ پیرنٹ ہے تو کہیں پڑھیں پیرنٹ ہوتا ہے اگر اس طور پیرنٹیج ایسے تھے ایسے یہ آج جو کیا جو واپس کریں ادھر سے انٹرنیشنلی پاکستان کی کشمیری پندت ایسی ادھر پولیٹیکل سلوگن آج جو پولیٹیکل ورک رکھنا ہو تیرا ایسے نشاہد ہے تیرا ایسے اس کی تعمیر آتی پیرے مجھے بڑے افسوس کہ کانگریس گورنمنٹ نے ہندوستان کی دوردرشن سے اسائنمنٹ دس بیئی نہیں سر اور ڈس انفارمیشن کمپین شروع کرنے کے بعد اس کو ایسے اس میں فردوسک سیریل شیوان یمیزن پرزور مندہ کنڈمیشن رکھیت کی منچ پہ رہتے تو ہم پن کشمیر کے منچ سے سرکار کے اتھارٹیز کے سامنے ایک آواز رکھنا چاہیں گے کہ عقل مندی اسی میں ہوگی کہ جلد سے جلد اس سیریل کو وڈرا کیا جائے نہیں تو اسی منچ سے دلی پن کشمیر یونٹ کے لیے ہمارا آدیش ہو رہا کہ شانکری بھی یہاں سے اور میسیو پروٹیسٹ منڈی ہاؤس منسٹری آف آئی اینڈ بی ایس بلان کریں آج سیریل اس خراب کیا اس کے اپنے حکومت کوشر بچے کشمیری پنڈت چپ حکومت سود خور کوشر مسلمان اور کچھ حکومت پی ایچ ڈی تمہیں پتہ کہ پی ایچ ڈی تمہیں مسلم نوکری شاردا کسب کی کوشر نوکری کی نوکری ہے کرتے اس سے ہمارے دن کی آپ سے منتا کرے اس لیے آپ سے منتا کرے اور اس کشمیری مسلمان پی ایچ ڈی یوز سے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حالی کرنے کے لیے اور وہ آدمی آج کشمیر جاتے ہیں ایسا کسی نے مجھے جانا کام کریں دوردرشن کی مدد کی وجہ سے بول رہے ہیں ایسی بہت بڑا ہوئی کہ یہ سیریل کے جب کو جیل باروں کا خود مطلب پروسیس آئین کی منسٹری طور پر زمین دلی یہ جیت کار میں پن کشمیر میں ایسی ڈیمانسٹریشن کے ملک ہے اور اسی بیاج کی کنڈمنیشن کریں کہ مذہب پر ایشو ادھر پریسٹیج ایشو گورنمنٹ بنو پنڈی ناتھ انڈیا چک بڑے بڑے پریسٹیج ایشو پر کیا اقتدار پتہ کو کوئی ترمی نہیں کرتے زمان سور یا آتنوار میں مذہب پر ایشو اور باقی اس کے شیف زیادہ دیمس تو تم کی لائے امرناث یاترا مطلب بین کرنے آئینی وقت کی بڑا بہانہ تھا سو بین یہ کنڈم کرا کنڈم کرن کہ گورنمنٹ آف انڈیا سینٹرل گورنمنٹ کیا دین افغانستان اور اسٹرانگ ایکشن ڈسٹرکٹ اتھارٹیز اندر سے انتناگ کی اندر پولیس پر ڈی سی انتناگ جے کے پولیس لوگل یہ من کلی کوپریشن ہو امرناث یاترا سکسیسفل بنانے اسپونس
بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے بایَن بُزرگن شُکُر زِ ڈونیشن دِژو ڈور ٹُو ڈور تہٕ ییٚمۍ یوٗتاہ دیُت تِمن سارنٕے چھُ سون برابر آبار تہٕ بیٚیہِ رِکویسٹ کہ تُہۍ کرو اگر فِکر کہ یِمن چھِنہٕ اَمریٖکن ڈالر کینٛہہ تیٚلہِ نیرِ ہن 2 رۄپیہِ مانٛگنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ ییٚمہِ یور کُن چھِ ییٚمہِ پروگرام پتہٕ یُس زن مےٚ شروٗعس منٛزٕے ووٚن کہ یہ چھِ اکہِ بڑِ فیزٕچ نٔو شروعات اکھ تہٕ اَسہِ پیٚیہِ ایجوکیشنل فیز خٲطرٕ اکھ پروسیس سیٹ کرٕنۍ کیازِ کہ یہ ٹائم چھُ سُہ ٹائم اگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ شیٖرِتھ روٗزِو 4 ؤری منٛز سٲری تپسیاہٕے ختم گۄڈٕنِچ ژٕ نِیو مُلٲزمن پٮ۪ٹھ دوٚیِم چھِ سٹوٗڈنٹ آلریڈی گژھان تہٕ تُہۍ کٔرِو اِمیجِن کہ اگر تۄہہِ فورس کٔرِکھ پتہٕ واپس ترنہٕ خٲطرٕ اگر مُلٲزِم فورس آیہِ کرنہٕ تہٕ تمیُک نٔتیٖجہٕ کیٛاہ ہیٚکہِ سپدِتھ مگر یوٗتاہ أسۍ سٹرنٛگتھ منٛز یوٗتاہ أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کنسٲرن ہاوو تہٕ یونایٹڈلی اکھ وحدت نیرو تیوٗتاہ چھُ مےٚ باسان أسۍ چھِ ہوپفُل کہ سٲرسٕے ناردٲرٕن اِنڈیاہس منٛز دِنہٕ پٮ۪ٹھ یور تام کٲلکٮ۪تھ چھِ اَسہِ ییٚتہِ آواز لنڈنس منٛز تہِ تُلمٕژ لنڈنس منٛز چھِ یِمے یوٗروپین کشمیٖر فورم طرفہٕ پنُن کشمیٖرٕچ پارٹسپیشن سپدٲومٕژ اوترٕ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت امیریکن کانگریس مین گورنر فرسٹ ٹائم کٲشرٮ۪ن بٹن تتھ نسا اوس نہٕ کٕہٕنۍ کران تہٕ تِہنٛز پلایٹ ہسا چھِ سٮ۪ٹھاہ مِزریبل تہٕ امیریکن سرکارس تہٕ باقٕے انٹرنیشنل فورسن ہسا جان دیُت تہٕ تِہنٛدٮ۪ن دۄہن ہُنٛد یُس زن تقریٖب ہسا چھِ وۄنۍ امہِ قریٖبٕے ختم گژھن وٲتۍ کیازِ کہِ دُنیاہس لوٚگ پتہ کہ جموں کشمیرس منٛز کوٗتاہ زیادٕ زبس منٛز کوتاہی آسان اَسہِ روٗزمٕژ تُہنٛدِ ایکسپیکٹیشن حساب آسہِ نہٕ اَسہِ ہیوٚکمُت کٔرِتھ رٮ۪تس اوس روٗد پیٚوان تتھ گژھِ دَچھُن تہٕ مگر أسۍ یِوان قریٖبٕے گٔے پروگرام علاوٕ چھُس بہٕ یژھان وَنُن اکھ کتھ لاسٹس پٮ۪ٹھ کہ امہِ قریٖبٕے چھِ اَسہِ یِم زن اَسہِ کینٛہہ درٛایہِ کتھ برونٛہہ گورمینٹس خٲطرٕ سٹوٗڈنٹن ہٕنٛز پرابلم چھِ 10,000 ایمپلایمنٹ گٔے بیٚیہِ جنریٹ کشمیٖر خٲطرٕ تہٕ ییٚتہِ چھِ 6,000 گٔے رِٹایَر تہٕ 2,000 وۄنۍ کٲشِر پتہٕ ییٚتہِ چھِ آرگنایزیشن نہ چھِ کانٛہہ فٔردر ایمپلایمنٹ نہ چھِ کانٛہہ چیٖز اتھ سٲرسٕے چھِ أسۍ کینٛہہ سمے دِوان سرکارس تیٖتِس کالس چھِ أسۍ پریپریشن کران تُہۍ دِیِو سہیوگ اَسہِ تنہٕ من ونسان تہٕ أسۍ کرو امہِ قریٖبٕے رِوِو یہِ سٲری پُزِشن تہٕ تمہِ پتہٕ یِمو تۄہہِ برونٛہہ کُن نمسکار جے جموں کشمیر conclude Anthony exile اَسہِ چھُ کرُن کشمیٖر سۭتۍ ییٚمہِ برونٛہہ کہِ سٲری گیاوٕے Anthony exile اِکوٹے کہِ ایناوسمنٹ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ یہِ ایناوُنس کوٚر کہ میڈیکل کالج ہسپتالس منٛز چھِ پیشنٹ مسز رتنا دیوی بھاون بیڈ نمبر 38 وارڈ E3 AB نگیٹو بلڈ چھِ یِمن سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت ییٚمِس بٲیِس AB نگیٹو بلڈ چھُ ڈونیٹ چھُ کرُن یژھان تٔمِس چھِ گُزٲرِش کہِ سُہ گژھِ میڈیکل کالج تہٕ پیشنٹ سٕنٛدۍ اٹینڈنٹن سۭتۍ کرِ رٲبطہٕ قٲیِم دوٚیِم ایناوسمنٹ چھِ یِمن بٲے سٲنۍ بسن منٛز یوٚتام آمٕتۍ چھِ ڈِفرنٹ کیمپسو پٮ۪ٹھٕ تِم گژھن یور واپس تِمنٕے بس نمبرن منٛز یِمن منٛز تِم آمٕتۍ چھِ تاکہِ تِمن بسِز لوکیٹ کرنس منٛز کینٛہہ پرابلم گژھِ یِم زن تِمن بسِز انچارج ٲسۍ یِمو تِم یور تام واتنٲیِتھ تِم کرن تِمن سۭتۍ قٲیِم یِمن سٲنۍ ایکٹِوِسٹ چھِ تِمن چھِ گُزٲرِش کہِ پروگرام ختم گژھن پتہٕ یِم سٲری سٹیجس نِش رِپورٹ کرن کلدیپ جی یس تہٕ یِم تِمن کال چھِ اِشوٗ آمٕتۍ کرنہٕ تِم کرن رِٹٲرن تہٕ فردر تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کٲم چھِ تِہنٛد گایڈ لایِن کلدیپ جی یس نِش امہِ علاوٕ تۄہہِ سارنٕے چھِ رِکویسٹ گُزٲرِش چھِ کہ یِم کامہِ سٹرگل ایڈمِنسٹریٹ کٔرمٕژ چھِ یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن خٲطرٕ پنُن کشمیٖرن تمہِ خٲطرٕ سارنٕے کھۄتہٕ گۄڈٕنیُک چھِ نرِ ہٕنٛز ضروٗرت یِتھ کٔنۍ تۄہہِ آز پتہ لوٚگوٕ کہ ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ ٲسۍ نہٕ جٔمِس منٛز سفیشنٹ ایکٹِوِسٹ اسہِ تمہِ کِنۍ پیٚو اَسہِ ہیلپ منٛگُن دہلی یوٗنٹس باقین یوٗنٹن ییٚمہِ پٮ۪ٹھ لگ بگ 30-35 ایکٹِوِسٹ سٲنۍ ٲسۍ آمٕتۍ پٔتمیو 7-8 دۄہو پٮ۪ٹھ ٲسۍ ییٚتہِ کٲم کران تۄہہِ منٛز یُس یُس بوے یُس یُس بیٚنہِ پنُن کشمیٖرس منٛز ایکٹِولی ایز این ایکٹِوِسٹ کنٹربیوٗٹ چھِ یژھان کرُن تٔمِس تہِ چھِ گُزٲرِش کہ سۄ کٔرِن کلدیپ جی یس یا ستیش شیر جی یس یا باقین سانہِ ایکٹِوِسٹن کنٹیکٹ سو دیٹ تِم یِن پراپرلی ایکوموڈیٹ کرنہٕ ایز ایکٹِوِسٹ آف پنُن کشمیٖر بہٕ کرٕ وۄنۍ رِکویسٹ
Saudi Chandraji, kita mana support kami, tu Saudi juga kita tinggalkan antara saya untuk kita tak sesuatu. Kashmir, aspada sunti, aski chutaru Kashmir, aspada sunti, aski chutaru Kashmir.
Kashmir Sentinel government issued available stars to subscription cards available on subscription due to government issue.